Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sadatina alawiyin, para habaib, utamanya yang mulia Al-Habib Novel Al-Muhdar, si ampun lastare apareng beburukan dedebu hikmah, semalar muka tetia ilmu manfaat terbarokah, semulja para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamanya guru kita bersama Kiai Haji Musyfik Ma'mun Badim Al-Karawi beserta segenap majelis keluarga pondok pesantren Karai, seteja para kiai, si abdina tak bisa nyebut setong bersetongan, namun tak ngurangi abdin ta'ati tormul ja'aki, seteja anggota dan kru Korma Bahadur, baik dari vokalis maupun para penerbang, sesama ke masuk surga ban bang terbang. Kengkuk laku mon masuk surga ban bang terbang sampai atole kula musleh lah pernah repot nika beni pengajian nika bacat gela abdinai WA sarang ke Musyfik sejak kelepai pengajian malam mangken engki kiai geng abdina gak dinto beda unjangan si awalan ning pabian Sumenep. Oh tenang, qiyamul lail lembian aku tahajud deh jangan. Nah, ternyata tak hajat aku kol 12 WIB kol 12 seperempat makin nampon aku adega alhamdulillah bener terkahajat gitu mon san misan lah pada tak tedungan ya kan tempa ko akikir ko laku lagi namanya tak tanah akid ada sila tole bismillah kan lagi na noro ni kaki jaki rok lesore ambon nang lah pada alpon potongan lah tak bisa jak gelak lah pada tua sedaja pejabat pemerintah, bapak kepala desa beserta sedaja aparatur repon, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Satos areh kita bersama tinggal sarang Kiai Jufri, kita kehilangan leres iki. Beliau selalu bersama kita Kak Dimma Aboy pada acara Korma Bahadur sampai beliau andi setong akun Facebook Korbina Bahadur kan ini kan Jufri Korbina Bahadur. Beliau orang bagus kulenyak saya beliau bagus, beliau gak dinto pabelah bung nyambung belah luar biasa. Benten kula selama kenal beliau dekan sarang beliau ada bahasa Inggris sama sekali ke hati, selalu mapunga. Beliau sudah berada di surga insyaallah, astana beliau jadi raudhah min riyadil jannah insyaallah. Kita menyaksikan bahwa beliau adalah orang baik.
keng beliau lemios kada kun kare se beker kare beaban bisa gelar ya dan gue lagi buruk berangkat egak ditoh dari pabian depak gelentang ambu ke masjid wah pada telepon tepak ke sopir ke Sattar dan gue secara pribadi ingin tahu bagaimana ke Sattar itu saya tenang. Ternyata beliau gak dito ke Sattar Jepon mios sepengajian pagi gak dinto pakon telepon aki sopir saambon telepon sopir ampon mios se sopir depak ke pintu gerbang ke Sattar kento masuk ke kamar di dalam letak poset di dalam letak poset dan gue mator ke sopir pak sopir baci yang pun apa dan gue ni kanak-kanak dan gue terus guru ke Sattar maksudnya ke Sattar ni garing mulje bahasanya itu bahasa membumi semua masyarakat paham tak melangit karena jadring bumi mun bahasa jad harus membumi pun sepun beda ceramah cekak guli sejengan hari pasale pandim mereto mon lagi no orang jale mololo telepon mololo ti arwandi lakeh arwandi bini kan jadi kan daging bahasan beliau ternyata apa kata beliau Jepun sopir ke Sattar gento ke musleh dari lambean dari lambean minabi kadung nyompeng ke pesantren karena beliau alumni beleduh tak kung tangkung ke musleh tos du bolo belum bolo sekik buru terakhir gento segemi gula mah ngocak gula lober lah ma baina sama wa baban somor wa aban teti beliau gak ditosek ke debu mari lakoni malolopan saben ceramah beliau pasti ada debu masalah lampe betul sampai acara eta Bahram Al-Majusi saya kirimi salam sareng Kanjeng Nabi melalui Abdullah Ibnil Mubarak padahal Bahram Al-Majusi ke ento orang kafir sampai kirimi salam sareng Kanjeng Nabi Jepon kadinto Abdullah Ibnil Mubarak seorang muarrikh ban ulama besar takarjat mak bedereng kafir esa kirimi salam sareng Kanjeng Nabi sampai dari kurang ajar Bahram Al-Majusi kento akabin beni akabin bedereng bini bener akabin ben anak tibi coba gimana sekurang ajaran ben kan anda ada kan lah orang agama ni kayak kirim salam sareng Kanjeng Nabi ternyata usut punya usut teliti punya teliti ternyata beliau kak dito gulu bagal ngojak beliau gak dito makela kafir beliau gak dito makela kabin benanaan mun bada fakir miskin nak kana yatim nika ngada sehari beri sampai nalekani paring uning sareng Abdullah Ibnil Mubarak rahmatullah alaih bahwa oleh kiriman salam dari Rasulullah akhirnya beliau mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah krepet set tebak ya lobar annal islama yahdimu ma qablahu bahwa Islam gak ento maancor dosa-dosa sebelum karena ki pur masuk Islam ya dak dosa nazakali apa kusan ban muslim apa kita mau bentar ya bagusan ban muslim tapi ternyata mon reng lampak kan itu berarabu salamet di budina keng doma mon tabangki ban orang cerek gak dimak bisa os tikal cak kir-kir kerua asli manusia cedak campurna sakali ambian lambak hi ngelahirakin kan ambian kan jatuhkan lahir ku engge jan barjaja gula gama bedereng bini jerengan dung mayu jat ada ring jerengan dung mari lahir tan sakit nandung boleh kan beda janda bu nagi bah ke bedrus sodik beda orang jangan cucuh engge cucuh keng tak akor beda akor keng tak cucuh akor keng tak cucuh tak teman tokaran oleh setahun apa sah beda cucuh keng tak akor atau kar melolo keng ben tahun ngandung tegur boleh wah keburu sama oleh terus lockdown lagi aku
lockdown, lockdown, smackdown. Lockdown tak keluaran, lockdown nganceng labang, smackdown lun bulun. Iba positif deh mas. Ya montai pada yang dekapir ya. Udah kan bentar tempat kebur lebur aja. Kan mana bentar mana orang yang sesuai dengan akal leh kok. Entar wakil deh ya. Seger. Cak magi sepo seger. Allah. Duh, aku opak. Wanda maga beri mak aku pak kapi. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah mulai kela khosok gelu ngara sampean. Celai ku wanda level. Allahu akbar. Allahu akbar. Mangkana embian mon lahir, beji nembian ni kata nang mergem nabi buka. Mak tahu ya. Pentang. Apa mau? Mon mate. Buka. Ya mon bedereng mate mergem dah nikah. Magi si mandi na tako yuk. Tako kening toko gini. Anak apa mon? Are maaf kiai, tak langkong kiai. Deki mon tak sistematis. Celah tak ada boleh kan tu kiai. Sabi dah tu dan gula tak ada boleh pun. Jadi maharin magila tak sistematis lah salbut atau orot. Sepenting gula tak ada capil kada le dah yuare lah. Tako itu kan ke zeno. Mula dah jaga jangki akifil kada ko ke zeno. Jadi gula tak ko gula tu kan ni. Anak apa paji ni kamak merkem. Dalilul hirsil murakkab fil hayy. Berestong tanda jak paji nikah tero mergematunya tero andi atunya ekatibina tai bagi kau re manggan mun beda orang la sepo para rabu bakun cerek kuri kocak syuhun muta cerek si rotoro mulai kini tambu je kan tak pernah dari kasa kalangkongan melarat lagi yuk ambian bada kanto magila tak wajib magila tak anu keng gula matur kambian bada sambian di antaran sambian saya beri belencaban lagi ngojak sekalangkong bada kemah anjur lain potongan tak bisa buk rumah jati ambian dia tandi injak haram ada anak pambian mata ngojak sekalangkong capok penyakit dapau napa mana lagi orang meloloh Nabi Muhammad gak itu berada bu ini lagi wakana ajwad bil khair minar rihil mursalah kanjeng Nabi kan itu Nabi pasaan duri lampuan ben angin seserkeleseran angin seserkeleseran kita tahu saunceng kan dateng tibi sampai masuk angin baban Nabi ki lampuan ben gini kah benela tak kira nemu aja keng beda umat Nabi Muhammad ki buruan ni kah pasera Kiai Haji Hasan bin Syamsuddin perintis pondok pesantren Zainul Hasan Genggung kak dito Jepon tak pernah nyaban obeng bedi telem iba keluar saja bila tak ada buru saren mun tak ada tak saren pon gula enten seborang pada jala agak gelak sing ke Jepon berarabu kento si ajareta kento beliau gak gitu saben malam akhirah irabui kanjeng Nabi ben malam le setombak to kento beliau tak irabui kanjeng Nabi kento pah posang jewon posang pun gula benumian jaring jetak to irabui kan tak posang sakande malam mun irabui pah posang biar jo apa aman sih keterima lagi gua menika irabui melolo tak rabu posang pas ada bu kenyai nyi gak dinto embian nyoba bese malam tuh engki abdina bedereng abri bedereng ajabis abdina batang ide tak sempat semagi kau orang lempon hijau sini kan ni kan Nabi bahasa Arabu sini kan coba utiaki diki maka ni kan biar mana pentah sini ke gini masaro aro ongrod deki mon tada senerema telepon gula di nomor WA gula telepon pada minta lagi budu lagi lega di to berarabu kula
ben sambian sejelas pergem sepaneka nalikan apa ji do sampai tua mate buka pas jelas mate buka anapa seakan-akan orang si ampun sobung umur gak ditoh ngocak ke sering semandiin ngocak ke orang semikon ya basre ini kharajtu minad dunya bila syai ya engkau keluar dari dunia kok ternyata tak nyambi apa beda buku karangna Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad menceritakan Raja Iskandar Dzulqarnain kak dito jaipon raja gak dito nalikan wafat Dzulqarnain pembian launing masyhur kak dito nalikan wafat ada bu ke pejabat-pejabat bebekna engkau mon mati ya tang tanang beda cek saking mangke nikatil rum arwah kendaraan masa depan kan Roma ini beda dua rumah masa kini rumah masa depan kendaraan masa kini kendaraan masa depan kendaraan masa depan ini kemakai lepo enggak bensin tak ada masalah kur sebenting semikol pakan nih makai minta ngeltok mah itu lagi itu tangan suruh pesen nih kak ya tahan wah mohon maaf ini harus dijaga ini muru'ah harga diri marwah nama anda itu harus dijaga bahwa Allah tahu saja jaga napa maksudnya sampean mak pas saya buka sini kak dina orang mulai tahu raja diraja sepaling hebat rengkok penakluk riang kok sepaling hebat rengkok kita ada raja sehebat sengkok dina mulai tahu ya orang hebat yang angkok baimun mati ternyata tak nyambi apa boleh orang saya tak di apa sekali Allahumma sholli ala Muhammad. Ke Jufri Wararabu telah meninggalkan kita. Beliau insyaallah bagus. Beliau gak dinto orang bertu Allah insyaallah. Boleh nyaksen ben sambian nyaksen. Lemangken gak ditotori itu aki giai. Sebeda-beda. Cukan ge musyfik terutama wah curug bahasa kiai-kiai karai, wah cukan nih kah bara kru-kru nih, penerbang bareng seragam nih. Eki termasuk nikah boleh wah kiai sedaja pengasuh nih dari paling dalam jeng umur dari paling sehat walafiat ben menarmu ke ben Allah Ta'ala makelai pada apa teritunda sih teritunda ikan beda cerita lamba guru beda cerita ikuti cerita berikut ini mereka lebih dahsyat daripada suara hati istri ibu mau dingin gua bulan lima ada di suara hati istri Gisel kok tahu bu ada dia bahatuat berarti pada tahun ya ngisel ini kiu kula pernah mereng benih pernah maja kita nabi tak kali bening al-kirtos ya syaran rotib atos gak bisa beda cerita sini kayu beda orang ngajabis ke Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahib rotib gerwah mator yo sini kayu abdin Habib orang capok penyakit cakna dokter bib cepon dokter abdin sebulan lagi mate ijak dan dokter kadin itu kan hanya hasil diagnosa karena dokter ini ketahuan ke penyakit ada diagnosa kun pak beri obat kan sini kan ya mau oning kan apa biar kita nyaki badan apa bu ya bah tahlil ya tanpa abon ke dokter on dibudin bah mator dan kasokan ada remah beb abdi namun sebulan aki mate beb abdina gak ditomi nabi peleman dari Yaman gak compok beb lebih dari sebulan teti abdina kotu mati tengah jalan beb terus abdin kita tetemu ban bini beb ongguan ya abdin kita tetemu ban anak beb baba ada nunda jak sekejap beb senikah cari ngajabis ke wali kutub pah beda mau ngajabis ke gula amator menembian andi gula minta jak pada takut ke mati oh tak paling gula ngocah gula mau nandi tapi bagi kembian ini baca TV
Gugulan di guru ada pun Habib Abdullah nyaman Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas sahibul ratib Al Attas ni kamari rabui Nabi Hidir iku ha jetamu ya jadi mun reng wali Allah Nabi Hidir yu mun wali murid ngak gulan ni ka absaab embian kan sini kaki ya tamu letak ni kan nyaba absaab salamullah wa tawakkalakin akhirnya lurah mana angkep iklan ni kelewat ada bu jaipon ni gua ni baca ni paringin Nabi Khidir ni kamu ni baca magi andi masalah dak remah abai insyaallah beri jalan keluar pola magi mati pola itu ndai gua nah apa bib ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuf bi ya latif ya alim ya khabir cocok le takok mate pada menembian di barin mula takor magi telur kol dua ikalah buja aja ngirem medai bangit dong ngocak tak kau kiamat deh gua ini mah pada kiamat tak kau kata lor mage gule joko itu do itu orang ngandatan lor ngandatan apa kiamatnya udah makan joko coreng ban tang di kita luang babi gula ceremat guru gula orang dung tedung nyaman suruh ngandatan lor perhatikan lagi air cerita baca taring tak mati bu ni ke bah ada dua cerita ni aku lemang ki ada dua cerita boleh cerita ni kan ingala sesetong baik sanla tetemu berbini tetemu benanan pak ngiding suara jantik ranya ngah pada bu ambu leja baca melolo lede pak gebojon ni ku dari paham bubuk paham mati tempat gula terus kiwi gula dan sambian mangocak bisa aing gige apa gini itu bisa benar menyan kodok mubram guru ranah ilmiah terserah Allah mun sandi keputusan Allah si ngoba Allah siapa si kikir mana yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab siapa si kikir mangkan guleban sambian ada lain apol kompol ngak nikah tore doa terlancang umur kapi amin apa nikah mati nikah kata lowe mati la yajtami'u qaumun muslimun yad'u ba'dhum wa yu'minu ba'dhum illa istajaba Allahu du'ahum kain do hadis bi syarti muslim hadis sahih tak kompol setong kaum sebagai Islam mah tahu sama polo tong penting kaum lah sekoni pada Islam mah sebagian doa sebagian ngucap amin maka pasti Allah bakal nerima ka doana sambian terlancang umur kapi sambian dari paring nasihat kapi sambian dari barina selamat dari penyakit amin kalaban barokana solawat ketika di tobar Arabu menarmu ke Sumenep secara khusus umum kak di Madura umum boleh Indonesia tertati baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kula tak san busan dan makin gula matur ngani kak pun pidato bi gula kebala malay beda syukurah dan Madura ni kan salah satu tempat saya aman benar Allah iko ongguan anapa tong barokan duan ring wali gua jepun Mas Abdul Adim Sidogiri gaza Mas Abdul Adim Khalili apa ring oning gadan gula langsung nih face to face dan gula tega di mah to kubang keker musle gua ka gula Syekhona Khalil ni ka pernah nulis meme ni gua meme ni jad fokus yo Muhammad Musleh ya kallu rakal ya mun tak terima marah kan muslim ya kan muslim ini kan melulu doa yuk ya Rabbi wasli kulla muslih aja dia Arab aja yuk doa agama tu doa tadi muslih ya pada malah doron Jaiwan mem pertama itu debunya beliau Mekah, mem kedua debunya beliau Madinah, mem ketiga debunya beliau Madura itu. Asia
min kok kak siap pas Pamekasan dimin beda pengajian itu lemah kiai haji manggen mak kalau pai lah eki kain itu mantan Rais Syuriah PCNU Pamekasan eki beda leke kemawardi Bagdawi beda Habib saja busen enggak beda telok tempat Jepun saya bersalamat benallah aku lagi enggak apa Al-Makkatul Mukarramah Al-Madinatul Munawwarah Al-Manduratul Mubarakah amin terus tahu buktena sepatot banyak sedek gara-gara corona ring betul anak pak ler dima beda saya maskeran marah dima mak beda maskeran sabah ide nah jadi ngelujuran ada marah dima deh kaya kenapa mak selamat pola nikah insyaallah pola apa ungguan enggak kula mau najar aman yang ijabat rahman kene ki bahasa nikah titit suhuro titit ki becoy tanang ki beri hand sanitizer apa dan sebagainya ini nada apa itu physical distancing tak ada social distancing tak ada siapa ada tampe distancing apa mon patot capok lober lah kaya kenapa kan jangan gue lagi buru baru karena doa na barawali insyaallah amin kewa cari ring wali ni memakai seta odi ni buktinya apa mak bisa ngodi ring odi kamu ke maksudnya Gus Dur gue lambak kita seta itu buireng masyarakat biasa-biasa taraf ekonominya biasa-biasa seta soki wa mana soki ya kata tangke kasar dujak akan medu ibu mana maka luar serajaan kalau ibu mandi lima ibu mata sogi ya siapa kebayi jedeng kepi yungku iku ketika ibu sadar dia kayak ngon mak semagel lu biasa pada tower orang ini mon mak semagel lu ke tower ampun tak milu sinyal cetak to intaran kasta guna wel jual apa makai sama-sama ke pesantren sama ke masjid cok tower raja kayak tetangga tak milu aja jauh apa makai musleh du jajang kene abi datu dina ara apa amun nginjat banyak oncengan ni romana kan berarti tidak ring onceng ni roma amun tak setuju ya ring la jelas ring alim ni pada ban Ka'bah kok Allah alim kal Ka'bah ya'ti hal bu'ada sejauh datang antara tawaf wa yasadu fi al quraba sama-sama ada apa makin biang muni balai lakin aja tangi dingaki coba bah bude kiai Abu Dabu habaib Abu Dabu nyai Abu Dabu pengajian pang moja oh wah padahal dabun habaib ban kiai lepas dabun dabun lakin ambian ada apa mano semak geluh kan dihilang kan sampai pada pesan zurgibban tasdad hubban ngeruah bertemulah jarang-jarang maka akan bertambah cinta dan kasih sayang tarik sih gua ya semongko saya tak tahu gini mengengkau engkau ada pegiat medsos tahu tanggi ya lesai ya Allah haram leso nih nambah isu ni bagi buat wallah Allah bu catatan fitnah Allah bu juga orang yang boleh lesok lagi ampun mana ambian nisar ambian lain potongan potongan olay pun juga tak potongan olay kayak anak apa boleh masalah madembian mulut tunjuk punya ni matur bener Allah gue lagi baru dapat ke belumpungan nambah banyak orang yang amolot ni fanatik tanda amolot sebelum tanggal 12 Rabiul Awal anak apa jangan Nabi kita lahir kok padahal saya telah lambak keng sedia salbud lah nggak ada temu tanggal
sapara molot dana molot Rabi'ul Awal Rabi'ul Tsani abu molot Madinah wala molot kurma bahadur Allah ban pada pertemuan molot letak temu bulan TKP molot bener hari ya pada selamat tak selamat apa Madinah lambak dah remah tanahnya mah Yathrib roh lambak kadang ada penyakit sebab ada doa guru kanjeng Nabi doa wangkul hummaha ilal Juhfa pindahlah penyakit panas di Madinah ke dito dak ke Juhfa lambak aja lagar penyakit melalui Madinah yang Rabu kanjeng Nabi gegak wah telep sejuk king sampai samangken cuaca paling ekstrim di Madinah ketimbang di Mekah ejak lah kenang napa penyakit king jabok badan Rasulullah pah barokah wararabu tadi ajunan mau solawat ajunan gemar membaca solawat maki tempat itu barokah maki sumenep bilo barokah nah celep sumenep nih insyaallah celep barokah aduh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha ibu susuan Gusti Kanjeng Nabi ya keng ning daerah jak mandaman pikirna ya kan kun anur nyonto akhir uang beliau kena fakirah orang bini fakir saing sep-sep gak dito dapat keluar keng secek gak dito nyap sepen Gusti Kanjeng Nabi terus binatang obu-obu gak disah Masya Allah pas punya abuduk barokah keng hebat Kanjeng Nabi bila iparingin aing sep-sep umpama sekacir guli nyonto aki saos umpama sekacir kento iparing na sakanan tak kasokan polan dintretan ki baji leda iya teti anikan dintretan tak kasokan anapa aroma setak sae pola coba baji ijo gejet Kanjeng Nabi padik teti mulai ki gini jetak mak jerak mak dintretan setia leda plok dintretan ipatompes terus ke lampu na mate odi boleh barokah ning barokah engki napa boleh bahpol kompol ngani kajek barokah na tengki buki ni ka deer ring kedua bisa cukup kering kata Allah mun oleh bolong lagar yu mak bisa iso kon ebang yu iso kon ebang ni ka barokah ni ka ulen bang sombong tengki alhamdulillah terbarokah yang biasan sombong na bedempak nyombong ngobeng bagus pada senyumbang tenaga polan tak nyumbang ngobeng bagus pada senyumbang bentah menolong yang tak nyumbang bagus sana tanya akibat nama tak nyumbang bongkok motivator apa motivator tukang sotok mulai saya sotok kerela berangkat dumaki nyotok kamu lolok bagus pada seterakhir tak libur nyumbang manglo lepah manglo mulut manglo hari bajan dah iya panitia hari bajan iya panitia ni kalau ruwet mulai kela kamu mikir na ocan keng saya rasa nekku ni majek mantin ni kelura terus aja habis si Sufyan atole kojo arji ke Sufyan kojo ning sini kan keng ternangka tibi terus mau tak buru teh temu orang temu bu anika yang hebat nika alhamdulillah nika tak ojeng tak ada Ramadan alhamdulillah nika ngara mon nyarang jet sini baja ni baja 1000 200 bayi letak nas panas gelur ruah kalau deng sedengak nika nika nyaman bon baik beda iya alhamdulillah mak bisa yo jo mak ongko gula make milad ki yoncang milad subhanul muslimin orang bunyaan benika puluhan ibu subhanul muslimin tak pah beda asin ka dari aja mak dina tuh hebat ongko jat bilang oncang boleh Allah tebaga kiai mandek reman mon kun manglo make sera oning bener biar deki bang wajah berarti kenapa ceramah lagi muslim mun Habib Novel lah kerja lain muslim derma ceramah muslim tak cocok je korang loh orang yang pidato itu sistematis siap metua ya ngomong kanom dan anom
haram lembu nom korsen no patakum mi kamu tak do nyelato ya sagut angit teka pidato ngana terutama ngabas kering bini ku benela ring bini di kanom bini kun pidato mo lolos ini lain non terus kepikalampin kenapa coba deh abas ada mau nakalampin ring bini matching apa iya bila merah muda bila pink pi hari yang mau melejil bab kalam bini sambil ke toko ibadah ya dua kopak bejalah tahu pakai kan kuyup pink Allah ya tina ngodah bejalah orang yang berada tengah ada ya roh Allah kemon bini an mak le burung kuagam seragam lagi anda gerinda aja korlentar bocur mon bini an ya Allah anak apa mas seragam oning dan tahu nih monong ke kepi keple temu bener wah tangga cawai gua tak kira elang aja Allah sanlong ke atas pickup ya Allah nompak pickup terasa Alphard ya ternyata bahagia ada harus mahal sih anakku deng ya Allah wadah kanda entah kare kabiu pangocake musliru letir deh ya Allah sangku tak nolai makin kau kalah lebur rencan pi kepada pada pengajian boleh sanlah toron mangoca ongkos keng tengah lagi anjak ngocak anda ya wah mangkat adalah kasar kepo kirakan sape apa pika bro beninin sape nin muslimatan geng sape ngampong bah tangi tingkap lo ini lagi ambiani kamul jayu halaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr teti saya beri alat transportasi beni sape yuk aroge nin ba endo se kecorwa nin ba an se yambonge kasar kepor yuk mbiyan yo dendi yo tojo ka tojo lang make bau celetong kenggula minta tolong ngembian ki sebada nih minta tolong ambian mau ngaji ke pengajian kan raja gencerna oning kan bian pon keng depak kata speak up cek lang pailang dikit pai patompes baning daya tahu kan ada apa saya ada apa yang kui kapi aku tak tahu cek soki ya raja pesen tibi ruyu ambu neng ring bebini ribet rawan jadi urusan dia yo saya banyak memasukkan neraka yang kedua at-taruma yudkhilun nasa an-nara al-ajwafan dua lubang tas baba saya banyak memasukkan neraka arwah mangkan orang mun lamar ya kabin yo ikoca separuh agama lengkap faqadis takmalan isfaddin ana apa bola na saya baba aman lah aman lam Jumat jadi yo haram keburu semua leong ku keburu semua bahkan sedekah gini wa fi bud'i ahadukum sedekah di dalam kemaluanmu itu ada sedekah keng komar itu benih titik jadi bang ngocak bade sedekahan kana ambu cak umat tua korua saya ke maksud gini ke benih sedekahan ngakini kah moni sabak ka kenengna ka dinto le genjaran sedekah mon benih kenengna haram paham jelas tore boleh minta tolong kurma bahadur panika para Rabu jaga nama baiknya siap tengkan sambian bejan bagusan bener
malete isan rasani orang kadang ban norok norok muslimatan kabara ke timur norok muslimat NU norok muslimat anu norok muslimat anu norok. Tapi pakuna cacaan orang beda kan iya kok ambian jaga akhlak jaga mungkin aku dirasani gampang jawabna ibadahna udah maaf orang muslimatan menolok tapi aku narasanan orang ambian bah jawab yuk engkau norok ki arasanan tak norok saraan boleh kok lagi ambian sekikir yuk salah tak morok ambian kikir menolok buruk tak buruk aja habis nyai norok muslimatan tak bagi pasal laki bang moja norok muslimatan tapi pakun bangal berkat kok ngocam kok norok bangal kan tak norong korman bi kombat dibudin selaki bang ngocam lalan norok timbangi korman lagi anu neng lagi di bangal dia punya binian setia bon para rabu sebutan gula mau jakin lambu lah ni ya kol tong malah pun dah cokop bon awaru wala cokop wah jauh ala kue kuah marah iya ba an sama engkau mana gula laku sapu ki morok kemana pula empian tedung bagi siapa tahu iya lambu lah berapa banja lah ambo empian tak noro aja habis para rebut ambo sekali tu nisar kaki ayah kurang morok kakak boleh lagi ngisi na muslimat jo compok ilah jeria salah boleh cedai ring bini bentah salah tak bentah salah nanti gue lagi ngisi muslimat ambian tak tahu bidan muslimatan tak tahu muslimatan rambutan selamatan tak tahu muslimat ring bini tong muslimatan banyak ring bini rambut setong buluh rambutan banyak buluh nah salah boleh selamat setong selamatan banyak selamat tentu mengulung ngisi muslimat bening ngisi pengajian yo saya romawa malah bola bon enton siapa sebut suruh nyari poler wah kulen ini setia setiap tikungan ada syuting ya sensor ambon sekali toh motor ambon sekalian gula lezakut ngisi kantor ini mau boleh aku laku menyunceng boleh minta yunceng lah sekali toh motor korang berlanggong nyon sabora subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.